Nkwenda kubaramukiaho mu ngeri y'embaganiza inyo abanyakuri ha Kitara TV hona na mbero kali kubanura entekaniza yaitu eno. Entekaniza eri turambule Bunyoro nka Kitara TV tukwaye ku bantu kurambuza Bunyoro ebichweke bye bayirota manyire baitu biri mu Bunyoro amabara Julius Chomuhendo musajja omulisa kandi omwiha wababuli. Kiro kino nkwenda tube turambule nyanja ya Muitanzike omungereze ya Yesere Lake Albert. Kiro kino kichweka kenyanja ya Muitanzike kitujja ku bantu rambura nike kichweke kinyakuli omunyamasaza eya Bulisa. Kando rugendo rwetu rugenda Bulisa tukarutandikira Masindi ekando woko banovuga emotoka kuruga Masindi okaraba Makison Falls ariho kilometers 16 kuhika omunyamasaza eya Bulisa. Ntakwebeirwe tukaba turubasire na lita karungi anyakujinaniziwe n'ebyobulambuzi omunyamasaza eya Masindi tukaba turubasire na Zera Arts eyabaire natukwate bisani. Hanyuma yorugendezo kilomita 16 zembagambye tumazire ku bantu zivuga tukayiko munyamasaza eya Bulisa. Lita karungi akabaina kuterera kiza eyabaire najunanizibwaho kuba naturubasa ebichweke byembaganiza ebinyakuli mu Bulisa. Ono akamuterera akasimu kandi yatugamba tumusange hanyamirimo ye akatweyanjura ebyakora hanyamirimo yaye. Ali Bugunge Heritage and Information Center twagiwa Bulisia mu town tuholekia byawuhanga byetu byalasono byetu nkabagongo tusoroize ebintu binene kakutwiza kuwana mu munda tukolekia bagongo bantu kyane. Kandi hanyuma yebyo tukakwata emotoka twagenda Wanseko na mbere twali twina ku bantu rora enyanja ya Muitanzike. Rambule byaitu Bunyoro Wanseko guli gumuha myaro yembaganiza enyakuli hanyanja no ya Muitanzike. Abarozi ba Kitara TV twizire hanyanja Muitanzike omujunga ya Yesere Lake Albert. Atwizire kyo kino kituli mutuli hamwaro gwa Wanseko guli gumuha myaro nyako nyakuli hanyanja ne ya Muitanzike. So iyo atwara tamanyire nyanje eno ya Muitanzike kwendo sigara Kitara TV nayo yongere kugimanya kando girori. Muja ruchangero nyego batogoro kenye gatumba cyugure mu mugongo nyanjaka obokono kyayika mwaro guno gwa Wanseko ekimo akintu kyota kusobora kuba no gurukia maiso nisenju ezatahirirwa maizi. Ya tubashire kubagambya tutuli mu Wanseko hanyanja Muitanzike kusakoreza enjungero kuzirora zikabanjoza abantu baitu ati amaizi gaijaga gazitahamu abantu bazirugamu njya kusempana na halo jya kora amaizi mere enjungero kuzirora yona naye kabulira amaizi gakagitaha nyene nyanja Muitanzike. Nsiye birungi nkomugobe matano bwoki nabarungi nkatibani Avasi decent dressed mugomasi kankutwale kijura kya muleju baliko tansajja bamwera mbanda kabalika high train beka musajja mukuru kadukuna kigulya obusazi bwe byafaayo kabalika ceremonial ground. Omurozi nyarurungi kutondera Kitara TV osobola kuba nowe habuza habwa kenyanje bagyesere Muitanzike bakageta Muitanzike habo kuba bakagikozesa kuba ni bayite enzige ezarumbaga abantu hano mu kichweka cyete cyawe niho. Obusanga Bunyoro honka itrezing kagenda budongo. I saw the world with my eyes, coloring kende
Kitinisa Kiza nawe akoyingira kutusoborora ensonga bwakenyanja eno bakeserera mitanzige. Amezi gatukuwena enyuma wogelega itaka lya mwitanzige. Ibara lya mwitanzige lerugamo bisinsa bibetenga inzige. Kebakobango byalinga bikutaduka itaka byadwa byagwa mona so babyeta itaka lya mwitanzige awaku. Ono akongera agenda maiso yatusoborora enchwe zembaganiza ezinya kukwatwa omukiika mukivu. Muli takatu bagongo kabantu balobi baloba mona nsuzi kwawukana nka malanya, zogoro, mabisa, magemo, makaruka. So nkabantu bechala bali enyumirizira mona ho ichongeregira ngo birobe nsuzi ke iri mona chongere tuna kunihira ngo mayenga ugengiri mona yatiga kabikora kuronge nsuzira ziza kwira tongere kyamane gya kanyuma bantu baba batere kulinda itaka bantu batere mona ngo kulinda itaka kile kintu kironge. Good ocean. Mama yo. Bunyoro, Wije. Mama yo. Bunyoro, Wije. Enyanja mwitanzige niye nyanja ya kabiri okusinga yo bukoto mu Uganda. Nyanja kubanza eba Lake Victoria kandi ya kabiri niye Nikimanyisa nti Bunyoro tuhayibwa mugisa kuba nikyo burambuzi nkatino omu Bunyoro. Enyanja mwitanzige eno eri omunyamasaza ya Buliisa, eri omunyamasaza ya Hoima, eri omunyamasaza ya Kagadi n'enyamasaza ezembaganiza ziri aheeru ya Bunyoro. Oguma muri mujembaganiza enyakolebo mukiikaro kino niko kusoha nkoko kiza amazire kuba natusorora ensumaki ezembaganiza zikwatwa kandi ziibwa mukiikaro kino baitongera amazire kuba natugambira mbigambo byaye ensumaki hanyanja eno ya mwitanzige zikendeiremu I love the nature walks. Nagenda machizoni naikaho hamparo nagenda ho kihande nyata rivankai kayo mwije turambule byaitu Bunyoro. Abarozi ba Kitara TV government kikaro kinegenda kidieri kandi hano nambero okurura hano kikaro kinongero kakirura nokejaga kuba kidieri nikija amakuru amarungi entungire nte kidieri kino government kiteirwa abantu kusabaza abantu bamukikaro kino busa bokakuba ina endangamuntu oina na kadi yawe yo kugema kidieri kino jaga kuba no tutembera busa kusabaza. Ekintu ekindi kinyakulya nyanja ya mwitanzige na muno hamwaro guno gwa wanseko hariho embaganiza hagati ya maizi aga mwitanzige kandi hati n'ekisaro kino ekya Nairo. Akutondera Kitara TV are ekintu ekisingire kumpuniriza amaizi gano aga nyanja mwitanzige ngeri gakawuka namuna kandi n'ekisaro kya Nairo hati kuno nambe ndukura nambe tuli ha kisaro kya Nairo kandi kuli nambe tusokege kuba nambe tuandize kugenda bayire nyanja mwitanzige ebintu nke ebikundirizo bisanga Kitara TV kandi bire ebintu byokorera enyanja nanka ensi ya Egypt niye biresere kunu kushobora kubaga nesemeza maizi gana aga kisaro kine kya river gashobora kuba nigagenda omwabo kuli garundi
timanyira waki Egypt ekisaru kino ekya Nile kyenda muno okusinga Uganda. Ora Kitara TV. Bunyoro ensi ebirungi nkomugobe matano bwoki nabarungi nkatibani Evasi didnt mugomasi kankutwale kijura kya muleju balikota nsajja bamwera byoma bimukwana kudi nyuma bili byoma binyakuletwa nsi ya Egypt. Kiki kitweka kitole muona awa byoma bakiata Egyptian awa ibaralio ndiruga mu byo byoma mu myaka myanko mebere mumo bibebe bisibya lingi binene hoyi Egypt gyachwa mona kuleta byoma kusaha itaka kuwanango mezige yongeri genda kwa makoro bantu bawulekero bakobango baba kusala bintu musuzi siyerambe awakuba musuzi banze genda murundi gumwenya kudizi takusitana wiri wako byaliramo okundi amulimo gukutayiza abaikazi bawanse kwensimbi okutwarozereho guli kusoroza obisusonkole bunu ebyo bitandinda bino bakatugambira nti babisoroza ni babyanika kurungi ekandi ne babitunda ni babikoramu ebyokulya by'enkoko. Biri nk'ebisusu bya bitandinda babikoramu ebyokulya by'enkoko. Ebyemu ha business ekolebwa kyobusubize kikolebwa ha nyanja ni ya Muitanzige ebyo buntu buno bakubukoramu ebyokulya by'enkoko. Tosobora kujja nyanja ya Muitanzige okali mutalire ensumaki na akaro. Nkwenda kusima muno yo ikara unotuhondera hona nambere okali ekandi oguranu go murundi go gubandise kuba notuhondera bayira ba subscribinga channel ya Itwe na YouTube oborabo bayira Facebook likinga page ya Itwe okwika utwaitaitana mutekaniza ezindi hana Kitara TV kandi abo Kitara TV ni nyojira sikyo muhendo omusajja omuliiso omuya wabamwoli entekaniza eno tulambule Bunyoro leka tuyitiraitana sabite kwija nimbarambuze ekiburambuze kindi ekinyakuli Bunyoro okwana kurowezi kweko kuzisana Bunyoro niho zisanga abantu tibananuka Evasi lero barambuze waitu bananuke Bunyoro hama Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.